Наше мероприятие, посвященное столетию Башкортостана, уже состоится на следующей неделе, в субботу, в 12:00. Будут гости из Башкортостана, артисты будут. Поэтесса Лариса Абдуллина. Всех приглашаем в гости. Полномочный представитель Республики Башкортостан 26 24 троллейбус. С Красных ворот, метро Красные ворота. Старослободская. Да. Краснослободская 6. Старослободская. Объявление я вам отправлю. Отправляй, чтобы мы разместили на сайте. Вход свободный. Самым полномочным представителем. Зал прекрасен. Начало 12:00. 12:00. Приходите. Свободный. Шашкалар келсеңіз шул бізге жетті. Қазір сөз береміз Әнис Шаймарданов композиторға. Ол татарлар штабының гимнін башқарачақ. Иқтибар белән тыңлагыз. Басып тұруға ма гимнін ағанда басалар? Премьера. Дебют. Бұл текст неутвержденный текстін әзірәк өзгәртергә туры килде, көйгә яраклаштыру өчен, ритмнарына туры китерер өчен. Сүзләрнең авторы Назифа Каримова. Ул булай белә, бу гимнның барлыкка килгәнен. Менә сезгә ишеттерәм беренче тапкыр көйен. Сүзләре үзгәргәнме? Милли колорит өстәүче тема һәм идеяның авторы Рөстәм Ямалиев. Мәскәүдә дусларсыз сине калдысам, аларны бу йортта табарсың. Очрашырбыз һәрчак без шулай, татарларның штабы бик уңай. Очрашырбыз һәрчак без шулай, татарларның штабы бик уңай. Şeyeşe otarı karmında Totlarının uşağı dürlesin Gönülde milliler sünmesin Bu yurtta her vakit güdeliler Tuğan terimiminde kişiler Biz hazır ileriye Tatarlar uçraşa diseler Biz hazır ilerge yamadan Tatarlar uçraşa diseler Dostlarım biliriz kişilerin sezmunda Şeyeşe utarıp yarmınlarımında Tatarlar uşağı dürlesin Күңелдә milliler sünmesin Яшьләрдә барларын табышыр Балалар биредә танышыр Гаиләдә бер табын артында Фикерләр фикергә тартылар Гаиләдә бер табын артында Фикерләр фикергә тартылар Дусларым килегез кичләрен сез монда Шәешеп утырып гармунда Татларның ушағы дүрләсен Күңелдә millidər sünməsin Bellərimiz, nəslimiz tamamır Millətnin danlıqlı batırır Millimum yanarak күңелдә Biz munda tatarның ilində
Şeyşe bullarım darmanlarımda Tatlarının uşağı dürlesin Kumlede milli dert sünmesin Tatarlarının ştabı Zurbayla Yürekli yürekke sinmeyle Biz uğrasın jir şarın Kırlıkka omtılsın tatarım Teli biz uğrasın jir şarın Kırlıkka omtılsın tatarım Dostlarım gilegiz kişlerin sezgimda Şeyişi bultarım Narımında Tatlarının uşağı dürlesin Bunglide milli dert sünmesin Tatlarının uşağı dürlesin Bunglide milli dert sünmesin Aferin. Balalarımız gayretli gelsin. Bizden İsa'mızda. Hazır söz Nuri Ahmet abiga şiir silerge. Гибер. Давай. Serbest hürmetli milletveşler, Dinmezge Tatarlarının Tuğan Dil Uyuşması'nın orunbasarı Yakubov Nurat Mesbat. Uzgan yılda şiir yazdım, Yaşasın Tuğan Dil. Yaşasın Tuğan Dil. Katlavlı turmuş yılında Yaşasın Tuğan Dil. Çiksiz Türkiye dalasında Til bergen bizge bilen. Şu tilinde, Tuğan tilde bir köp jırlar yazılgan, balaçattan işitilgen, yüreğime sızılgan. Tatar tili, Bulgar tili, köp tillerini yaklagan, Tatar tili, Kıpçak tili, zor tillerden kalmagan. Altın Urda hanları, Ruslarını yaklagan, Livon, Tifton askerinin düşmanlardan saklagan. Yüz tillerge bilseler de, bitmesin gaziz tili, bitirebiz deseler de, yaşasın Tuğan tili.